آخافتنا دست به که ام فرماندار گشتی پیج نوروز احمد دعوت دکن جبنا آخافتنی بلا کرم کسب بنابه فرمانداری ما گشتی پیج جاره کدن بخیر هاتن وان دکن و سپاس دکن. ام کنفرانس ما دسری ده البته جبر روشن شورشه و روشن شر به وقتی که درنگ ده تیر دارخستن جبر کنفرانس ما دوامین بلی 3 سالان هاتبول دارخستن لی جبر پیواجوین شورشه شر ایریشه کو دهاتن دارخستن روشن آوارته یکو دهات جیان کرن جبر به درنگی بجی ایرو دارخستناوی البته پرگرینگه شما البته وکی مهم بهاره ماه نیسانه که دستپیکا ساله وکی بهار و دمی نوکرنه و جینه دوی دمی در دارخستناوی و هر وها برینها به 9 ساله کویدی در باسی سال خوی دهمین بویی دامزراندن آیا پجه جاره یکی 4 نیسانا 2013 دکو هاتبول دارخستن جاره کدن دوی مهده ایرو ام کنفرانس لدارخستن پر گرینگه به بحال را یک بوین نوجن کرن جیان کرن و خانو کرن التکی کو لپیشامه وکی جن و هر وها وکی هیزی پارستن پر گرینگه و هر وها کو وی تکوشینا 10 سالان کش دست بکا شورش و حتی نهان سریده ده شخص ریهوان بیریوان و سلاوان ده و هر وها حتی شهید المی هری داوی و بری چند روزان لکوبانه مسپارت ناخه هوال دلار روناهی و کوبانا گلوانک جشهیدان دستانه کی کو نویساندن به برخودانی خواه به قهرمانی خواه و بدل انگران ین به شورشه هاتن دانیندن که ایرو بسایوان اموی کنفرانسه لدار دخینن بسایوان گلیمه ایرو دوان روشان ده جیان دکه و لبر خود ده البته بسایوان شهید المنی قهرمان و رهوال المبون جبروي ببي وسيلة بمنتاري أم ببيرتينن وبجنا خويا برزداري بروان دطاوينن وهروها قلنا يكود نافي تكوشيني ده وان سالن در باسكوي تواهي ده لسري ده جنان بود ناف همو بيواجه زور زحمت ده هاتم لكيلكا شربانن خويا لكيلكا هوالن ما كيلكا هزن منی یپجه جای خود گرتن و ارکو برپرساتی کو کت سر ملیوان ده همو وان پیواجه زور و زحمت تجاری تخسیر نکرن و هر وها ایرو جاره که دل نبر آماده ام جبویوان گلک سپاس دکن و البته ارکو برپرساتین ما جبوی رهوالین می شهید دبه جبوی گلن مدبه سری دجی جبوی جنان البته ام وی وسیله وی دبیجد کو ام وی کنفرانس خواه بکنه بینگاه گاو آویتنه کینو بینگاه کینو جبو پاراستنه تواهی جنان لسری ده با کل اوروجلات سوریه ده و تواهی سوریه ببه بینگاه جبوی همو جنان ببی رنگی اینجا خرم کاربن دینن خواه بجه بینن و سوزن خواه و ملهمبری شهیدان دایه ام بکاربن الکو برپرسیاتین خواه بجه بینن بوی روحی نیزی کوینج ارکن خواه و البته با سوزکی کو مدا شهید خواه و هر وها ام بکاربن لوی چاندا برخودانیه و وی روحی فدایتی بکاربن لی خودی در بکبن اینجا بتمثیل کرنا وی ببه جبوی هول آواز جمره خطا کی دا دیار کرن چاوا کو هول ریوانا هول آرین هول اوستا هول بارین هول آمارا
diyar kirin heval avaz carek edin li ser vê çandê meş û jiyan kirin û incex ku serkeftin bibe bi vê rêyê bibe ev carekê de ji me re da diyar kirin carekê din ji me re anîn bîra me elbette erkekî me ye ku em bikaribin xwedî li vê derbikevin ji ber vê incex bi vê wesîleyê vî konferansê xwe ku em atfî van şehîdan dikin taybet yên divan sê salên dawiyê de şehîdên qehreman yê gon medan em madem ki atfî wan dikin elbette ser esasê ku xetên wan rastiya ku dan diyar kirin nûjên kirin û di kesayetê xwe de biya temsîl kirin elbette kêm û kurtiyên me hene lê van kêm û kurtiyên xwe bi awayekî rexnedanên din em bikaribin derbas bikin û bi zanîst nêz bibin em vî rengî bikaribin xwe bigînin vê kesayetê û tekoşîna xwe wî rengî em bikaribin ser bixînin ji ber wê ye ku me konferansê xwe bi vê evê de ava kirin hêzê YPJ garantiya parastina jinê di serî de di Bakurê Rojhilatê Sûriyê de lê em dikarin vêya awayekî pir zelal û pir vekîrî bêjin ji bo tevayên jinên cîhanê çi erk û berpirsiyatê tekev ser milî me em bicihebînin û di vê rengî em bikaribin erk û berpirsiyatê xwe bicihebînin heman demê ev bi wê kesayet avakirin de em bikaribin axa xwe biparêzin û dagirkeriyê têk bibin ji ber ku ax jiyan e ax namûs e ax afirandin û bingeha her tiştî ye ax civak e gel ku axa me hate dagirkirin gel ku êrîş li ser axa me hatin pêşxistin wî demî tuwa te jiyana me tune ye elbette herî zêdetir jin vîya dizane ji ber ku em vê dibêjin bingeha axê ya afirandinê ya jiyanê ya civakê tevahî de jin e û jin pêşengtiya vê dike ji bo wê ye ku em bêjin jin jiyan e jin azadî ye incex bi vî sloganan em bikaribin erkûn berpirsiyatên xwe em bicihbînin ser vê esasan em vê bîr û baweriyê denin ku hemû hevalên me amade di vî rengî wê beşdar bibin û bi vî rengî em bikaribin biryarên xurt derxînin ortê de milên kêm di rêzîknameyên de di xwarîxistin de kîjan warê ku em tê de kêm manin em her warê de bigirin dest û biryarên xurt jê re derbixînin û ser vê esasan bi vê em bigînin serkeftinê